What's up guys? This is DJ and I'm back with another video. It's been a while. Hindi, vibes na rin. So, what's up guys? This is DJ and I'm back with another video. It's been almost a year since I uploaded my last video on YouTube. So, musta na mga Bigaon? Musta na mo? So, same rin hapon. Naraya akong same nga boarding house na makita ninyo sa past ng mga YouTube, no? Nabag-o rin akong bedsheet. Laban to sa itong bedsheet. So, musta naman mo? Musta naman mga tao nga na SCQ, na GCQ, buhi pa ba tadi ang dapita? So, di na ito dugayo, no? Kaya marag, miss na ako. Miss na ko na. So, natay bagong content, no? And it's about sa issue na to nga, sa issue ko man about coronavirus. Unsay kalahian sa coronavirus ug Number 1. Unsay kalahian sa coronavirus ug imong ex. Sa coronavirus, para dili ta ma-infect sa virus, kinahanglan physical distancing ug social distancing. While ang imong ex, grabe jud ka daghag ka flip. Number 2. Unsay kalahian sa coronavirus ug imong ex. Sa coronavirus, one of the symptoms is headache. Pero ang imong ex, kabalo ka sa gibilin, heartaches. Number 3. Unsay kalahian sa coronavirus ug imong ex. Ang coronavirus nahurot na ang tibuok kalibutan pagparamdam. Pero ang imong ex naka-move on na lang ka, wala jud plano magparamdam, bisag hay man lang. #ghosting. Number 4. Unsay kalahian sa coronavirus ug imong ex. Sa coronavirus, it takes 2 to 6 weeks before ka maka-recover. Pero sa imong ex, takes 3 years. Usahay pa gani, 5 years before ka makamove. Kasad ba? 5. Unsay kalahian sa coronavirus ug imong ex. Sa coronavirus, it takes few hours before mawala ang virus. Pero ang ex, bisag unsag yung limog-limot, igyud ka makalimot sa mga kasakit nga iyang gihatag nimo. Ambot na lang yun. Piste ba? Piste ba? Number 6. Unsay kalahian sa coronavirus ug sa imong crush. Sa coronavirus, it takes 14 days before nimo maramdaman ang symptoms like fever, headache ug unsa pa nga symptoms. While imong crush, 3 months na lang kag sigpapansin, wave dere, heartbeat to, hi dere. Pag plano manguyab nimo. Piste ba? Number 7. Unsay kalahian sa coronavirus ug gugma. Ang coronavirus ang kasagaran infected according to studies 60 years old above ug katong naay mga medical conditions. Pero sa gugma, sige sa nimong tago, tanang gyud igo, tanan mabuang. Sige. Number 8. Unsay kalahian sa coronavirus ug gugma. Ang coronavirus can be transmitted from person to person via droplets and contact. Pero ang gugma, sa wala pag yun mo mamit, ara na yun nimong inlaba. Bigaon yun ka. So, 9. Unsay kalahian sa face mask ug sa imong ex. Ang face mask, kaya kang protektahan from virus. Pero ang imong ex, igo lagi pasikitan, biyaan pagyud ka. You are the reason why I'm still hanging on.
Last but not the least, number 10. Unsay kalahian sa coronavirus o gugma. Ang coronavirus malikaya nato by social distancing, wearing a face mask, o saktong pamaagi sa paghunaw sa kamot. Pero ang gugma, sa kung saan ay maglikay-likay, tago-tago, pag maigo ng yug ka, buang jug ka. So, that's it. I hope you enjoy watching this video, and if you leave a thumbs up, don't forget to subscribe my channel and follow me in my social media accounts. So, see you next video, guys. Bye! Bye mga Bigaon!